अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ कुल्ल शैइन व क़द्दर तक़दीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला इलल अस्वदि वल अहमर वदाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ज़ातन लैसा कमिस्लिही शै वला शरीक लहू सिफ़तन ला तुदरिकुहुल अबसार वला शरीक लहू ख़ल्क़ा व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार। व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अतक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला त्वाइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुसलमानानो, मंगा तासु ता ददी इज्तिमा द मुनाक़द कीदो द राजमा कीदो सबब ख़कार दे शिदल त ज़मंगा यौ ग्रान मशर जगह फ़िलहाल पमन के मौजूद न दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबाक़ मुबारक म्याश के महबूब शो
داغه هغه نیمګړی درس تام شوی دی او داغي په اختتام کې مونږ او تاسو راجمع شیو. الله رب العزت دې د دې اجر او ثواب هغه ته ورسوي. ورونو د قرآن محنت د دین محنت هغه عظیم شی دی چې تبه مړی تبه وفات شي خو پستا پسی با اجر و ثواب در رسی. منگ امید ساتو اللہ رب العزت نا چه مولانا حریم شاہ صاحب تا اللہ رب العزت لدی اجر و ثواب ورسی. یو حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ با قیامت کی ہوئی أين المتحابون بجلالي وأين المتزاورون فيها وأين المتشاورون فيها أظلهم في ظلي اليوم لا ظل إلا ظلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ وی اللہ بعد قیامت بورز دا آواز کئی سشو آغا خلق چه زماد دین دو جنام زماد جلال و زماد دین و توحید دو جنب آغی جمع کی دل دا غی دیو بلسرا منا محبت زماب دینوا. أين المتحابون بجلالي وأين المتزاورون السشو آغا خلق جغی بدیو بالملاقات کو فیا زما پا بارکی زما دا دین دا وجنبا دیو بالملاقات لطلل. مونگ دا سدا وجی جمع شو وعدہ دے سنت تے کوئی دندہ سچے دے دا اللہ دا کتاب دا وجہ منگا تاسو دیده اسناس شو دا تاسو نا پیجنم تاسو مانا پیجنے. المتزاورون فیا این المتزاورون فیا سشو اگا زیارت کو ان کی ملاقات کو ان کی زماد وجنا سشو اگا مشوری کو ان کی چه زماد وجنبا زماد دین دا پارا زماد کتاب دا پارا غی مشوری کولے. نوی اللہ با آوازو کی زدی لنن پخپل سوری کی زیور کوم چه پدی رزبان دی بل سورے نشتے دے صرف زماد عرش سورے دے پدی کی بولا زیور ورونو زمانگا استاسو دا کیناستل دا جمع کیدل دا گوری لوی شان والا دی دا پزان بانے بوجو نگنو یرا گرمی دا تاکہ با گرمائی کلاو نہ کوئے پٹی کی گرمی نہیں غر نہ گیڑے نراوڑے آئی کہ ماں تا تا پیداخ کاری اپ جماعت کی کہ مولا لگن دا بیان سیوا کہ لسمنٹ شلمنٹ منگا تنگی کو گرمی دا ولی ایک منگ دا ظاہری سخکاری نہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی دا خلق چی دا اللہ پکور کی راجہ مشوی دا اللہ دا دین دا پارا راجہ مشوی دا اللہ دا کتاب درس و تدریس کے اخپل میانس کی
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइक दीना चापी रही द रहमत मलाइक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती बाग़ाज़ीम मजलिस की आदई अख़्पल अर्श द पासा मलाइक बांधे अल्लाह फ़खर गई वी उगु रकन जमा बंदता जमा द दीन द वजन अख़्पल कार ब्रेख दे और नास अल्लाह जमा उस्ता बसर बांधे मलाइक बांधे फ़खर गई। दाव में सिर्फ यदि मजलिस फजीलत शराफत चिमंग कम मजलिस की नासियू दा सुमर शान और मर्तबी वाला दे वो ज़ाहिरी मख तसनख़कार के न फिलहाल रुणो दा अल्लाह किताब वायु नदी पर मुनासबत या उसो खबरी को दावे सिर्फ तास्ता फजीलत दी मजलिस हुई कुरान मजीद द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफ न रागले द अल्लाह कलाम दे द टूलो कलामुनु बादशाह दे यो हदीस की दामरा गली दी कि कम जाए तो कुरान मजीद इब्तिदा कीगी यौजाई की खलक राजा मशे तो कुरान मजीद शुरू की इब्तिदा की न हदीस की राजी दीदा सी मिसाल ले लगा जिदा कसान जिहाद ला रवानी लगा मुजाहिद च रवानी जिहाद ला ब्या जिकला कुरान मजीद ख़त्म शी इख्तितामी हदीस की राजी दीदा सी मिसाल ले लगा दी जिहाद को और गनीमत हासिल को आपस राजी द कुरान द शुरू द इख्तिताम मिसाल अगर जिहाद सर और कर दे दागी वजह दादा लगा संग द जिहाद वजना द अल्लाह दीन गालिब कीगी दारंगे द कुरान मजीद द वजना द अल्लाह दीन जाहिरीगी द अल्लाह दीन खोरीगी द अल्लाह द दीन द खोरी दो गट सबब दे कुरान हुई वजाइलुम बिही जिहादन कबीरा जिहाद कदे इसरा बदे कुरान माने जिहाद ले न अलतम उलमा हुई मकसद दा दिदा जिहाद कबीर जकवी लगा संग जब जिहाद सरा द दीन गलबा राजी इजहार राजी हजारे ब कुरान मजीद सरम द दीन गलबा राजी इजहार राजी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राली गले नुस दा कवलियम दी वो सिर्फ दा कवलना दा अमली कवली दी ता अमली जामा गुस्तुल्ली ददी पमाना मतलब बांधी जान पोया कवली चिस्ता प गम व खादे किम कुरान नाशी तापो वादों की धन के कुरान नाशी स्थापनी तन बदन की कुरान मजीद राशि रुणो कि हर कलाम मंगा द कुरान न रुस्तुशियु लिरिशियु द दीन न रुस्तुशियु द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत न रुस्तुशियु और रुइना जमंग द माशरी सहालत जमंग द गम और द खादा सहालत मंगा खबर सरने उजर पैगंबर तरीक़ा सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نو کول خو لا رستو خبرې دي. یو امی پاسه ته نه تاسو کا زمان نکابا قرآنی اسلامی بھئی زما غم با قرآنی و اسلامی زما خادی با قرآنی و اسلامی زما شکل با اسلامی زما وقت با اسلامی دے جنائی خانے دلال چی تصویرانی و تلگولی دے بوئی مالا داسی وقت جوڑ کا باقاعدہ طرز د خنزیر دملا دے وقتو طرز سک سر کی اگا جوڑی خنزیر پملا اختدا سی نیغی نور والا دا سی کٹ کی دا والا دا سی بوتے پریزی ادھا کا سی جوڑ کا ولی د نبی علیہ السلام په دین کې د نبی علیہ السلام په طریقه کې لوي وختو طریقه نشته سو نو کله وای داس ګیره جوړا کا او کله وای داس جوړا کله دا ګیره نه راکنه دا وخت نه دی هغه قرآنی وخت نه دی اسلامي نه دی داولی دو جرتا دے زوان شو 35 سال عمری دے 30 سال عمری دے 25 سال عمری دے 50 کالا 50 کالا کی دے جو دا اللہ کتاب تا نہ دے نزدیک شو دے دا کا پٹھوان انہا متاثرہ دے دے جدا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اوری دلی ندی دے دا تصویران انہا متاثرہ دے ویزو پدی بانے خیستخ کارم ارونو مجلس دا قرآن منعقد کا مجلس دا حدیث و تاجریوں کا نجتن نیمہ گھنٹہ درس کا ہے دا قرآن نیمہ گھنٹہ دا حدیث و درس تکینے سلیرش گھنٹے جوان مانے مستا داغی اثری پر اس کو گناہ کہے ہم کو تاثر بے احساس دو گناہی گناہ ہو بے گانے کرنا دے گناہ گنل پریدا الٹا پا گناہ کولو باندے فخر کئی تپو سکے دے علماء نہ بے یو سڑے گناہ کبیرہ کے خواہ تپتا جدا گناہ کبیرہ دے اور باغی باندے فخر کئی یہ دو سو حکم دے وائے نو حکل لگوان ترختیا وائیو ویرہ دیر سخت مسئلے کی پتہ کہ سخت ہے سے دیا یو سڑے دا دعوی کئی جزو مسلمانم کلموئی جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلموئی نا لا الہ الا اللہ عقیدہ شو توحید شو ادھی محمد الرسول اللہ سے مطلب دے محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ نا بخلا باندھے بے ہوا ہے نرور دا کریمہ صرف دخلی ندا دا عملی زندگی غواړي دا کریمہ پا عمل کی راشی امام شعبی بھی محدث تیر ہوتے رہے امام شعبی رحمہ اللہ ہوئی کننا نحفظ الحدیث بالعمل یو خو زمنگ علم دے زمنگ سبق تے من کو سبق داسی ہوئی استاز نہ ہوئی را پاسو بے گردانے کوا یادوائی پخپل میاس کی پا دیوانے من سبق یاد ہو امام شعبی ہوئی من دا سے سبق نہ یاد ہو من جب سبق یاد ہو جو حدیث پہنچ دا کو نپاغی باول عمل کو داغی نپس پا بل حدیث دا کو نمنگ با حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل سر یادول نحفظ الحدیث بالعمل او دے صحیح جواب منور کی نہ پرشتہ دیو سلورم تپوس کئی دا جوابونا تا دا کم جنت دکڑیو
दे जवाब ورکړي قرأت کتاب الله، قرأت کتاب الله، ما د الله کتاب لسته دا ما غي کې زده کړی. او کوم کچ په قبر کې جواب نشي ورکوله، نمر ربک من نبیک ما دینک، جواب نشي ورکوله وی ها لا ادري. نو پرشتو توئی ما تلیتا وما دریتا، ولی تا دا اللہ کتاب نو لستے، ولی تا دا اللہ پہ کتاب کی سوچ نو کڑے چی دا جوابو نا رزدہ کڑے. خواہ تلقین کا ساز دا لگے رہا تا پتہ نہیں چل دشتے کنی سے ہو منگوارو معشومانو لگ لگو یاد سڑے بے خاک کو خارے بے پواجر خاضی بے برابر کے غنی بے پکے خودے خلق بتلاڑ استاد جی وپاتی واڑو منگا نہ پوچھ دا استاد جس سے وہی دا غلطا نو منگا دا سی پٹیو دا آگے پشاب برب پٹو پٹو لاڑی او جہاں خوگئی کے پٹکی ناستا استاد جی اول بانگوی قبر دا بیاوی استاد جی وہی دے قبر والا تلگیالی وہ پلانکی ہے دا پلانکی زویا وزبطالت وہ پر اختیر آشی دیو نم انکیر ہو دا بلنم بنکیر دے انکیر بنکیر بکی زیا ایدہ زن نیوشی جو کرا اور تا تب اس وہی جی مر ربو کا نمر ربو کا بدوئے مر ربو تب ہوتا ہے جی ربی اللہ آدھا تب وہی جی پیغمبر دے سکت تب ہوتا ہے جی محمد رسول اللہ آتانا پا تب اس کے ما دینو کتا ہوتا ہے دینی الاسلام دالکا با دید تلقینونو نزدکی یا تلقین دانا دے لقینو موتا کو تلقین دا شہادت تا کلمی دے پا وقت دمڑے دو کی ادانے کہ تو پا قبر باندو یا پلان کیا دا پلان کی سویا ادوا پر اقتدر راضی و انکیر بل بنکیر آتا ودا تبوئی جی مر ربو کا دا پا دا تلقینونو نزدکی دا پا قرآن زدکی نا حدیث کی راضی جدے جواب نشو ورکولے نا پرشتے بوتوئی ما تلیتا وما دریتا بولے تا قرآن نو لستے بولے تا قرآن کی سوچ نو کڑے نا پا قبر کی بہم پا قرآن خلاصے گے پا قیامت کی بہم پا قرآن مانے خلاصے گے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وہی دو چیزوں نے دی لاغی شفاعت قبلی ان کے دے یو قرآن دے یو خپلوری دا یو قرآن یو خپلوری دا قرآن بموی علا من وصلنی وصل اللہ اے اللہ چا جزان سر جخ کڑے ہو ما چارا مانی عمل کڑے ہو چا ویلے ہو ما چا زمان طرف تداوت ورکا وصل اللہ اللہ زان سر جخ ومن قطانی قطاہ اللہ اے اللہ چا جزان نلر کڑے ہم عمل را باندی نکو نیز دا کولم اللہ تیم رزان نلری وزان تا گورا چتا ہو بچا کی خواہ دارنگی رشتہ اقبل ولی سل رحمی داب ہم دکوئی علا من وصلنی وصل اللہ ومن قطانی قطع اللہ اے اللہ چاچے سے پال لیوں ما اقبل ولی خواہ منگے خوڑی را پالو کنا دا پولی دا وجہ نا زمان درور سر دول مرن لگی ساکرور جو منگا دا یوم اور پلارا پیدا ہے دیوی اللہ ماو باقی ہو روجہ کی مدا چل کو تاجد میں کولا سوالوں جو خدا ماو باقی دا اخپل ولی بس تا خلاف سپارش کئی چچا دا اخپل ولی لحاظ کڑے ہو پھولے پریخی ہوا دنیا پریخی ہوا پا دیار چی اخپی جخی ہوئی وی خیر دے ماتا دے خلق بے غیرت ہوئی اخپل ولی نوا کٹ کڑے وصلہ اللہ اللہ دے زان سر جخ کی جنت تے ہوئی دا قرآن دنیا کی دے عزت پا قبر کی تعالی نجات تر کی پا قیامت کی تعالی نجات تر کی مبارکن برکت والا دے فَاتَّبِعُونِي تابعداریوں کے وَاتَّقُوا وَيَرِكِ دا اللہ نام لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پارج بتا سبحان دی رحم اکلیشی وآخر دعوانا
अल्हम्दुलिल्लाह दाव उस्ताद मुहतरम तारुफ को लमख के मुंगा को खबर खुदीना दर जंगदरी हज़रतुल अल्लामा सैयद नवाज़ खान से ज़मून ज़िला बुनेर तकरीबन कशरान तलबा ची सुमरदी अगददी शागिर्दान दी जदी मदरसा दा पतुताले जंगदर के 100 पूरे तलबा पर आगे की तदरीस की और दी वर्ता तकरीबन द 28 और द 150 द 15 पमंस की पीरियडों पखपल च कम देना पड़ा हुई तकरीबन को टोल दुनिया निशी पाल पाकिस्तान की यौ आलिम च अगर डेर दावा की न दल्लस पीरियडों निशी सेवा कोली द आग शख्सियत थे च द इल्मियत पे हद तमाम खो आजिज़ी दुमरवा च द आग बावजूद अग खपल तारुफ और बेजनगलो था अगी च कम देन दावत न वर्का और प्रे खुदिल अगे न कोल